Man Europos saugumas yra nedalomas. Tai yra, pirmiausia, mes esame suinteresuoti, kad šie kariai, kurie galimai bus išvesti iš Vokietijos, liktų Europoje. Ir turbūt jau antrasis aspektas yra, kokioje konkrečioje šalyje jie būtų dislokuoti. Mes Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek daug sąjungininkų, kiek pajėgiame. 1999 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą bei užduotis. Ir tai visą mes norime padaryti. Valstybės gynimo tarybos posėdį ir klausimas prezydentui Nawrockiui. Jakichś przyczyn pan prezes, z omawianych publicznie, zaznanych publicznie przyczyn, pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę. Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Polski, a Iran, jak wiemy, jest sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, więc dla nas ta inicjatywa i branie przez Polskę odpowiedzialności także za kwestie ekonomiczne i gospodarcze na całym świecie jest wywiązywaniem się z pewnych sojuszniczych zobowiązań. Ketiname apsvarstyti šį klausimą Valstybės gynimo taryboje artimiausių metų ir tikiuosi, kad tas sprendimas bus pozityvus, bet po to teks dar Lietuvos Respublikos Seime gauti mandatą konkretiems pajėgumams. Manau, kad tai taip pat pavyks padaryti.